Bene, adesso passiamo al premio per la lingua occitana, Aurelia Lassac, presentata da Roland Pecou. Aurelia Lassac nasquet en 1983, donc és encara jove, e escriu en lengua occitana e en lengua francesa, perquè és també bilingue com tanti escriveire de lengua minorizada. Alors, treballa força amb d'artistes, de plasticians, americans, italians, occitans, d'en virtut, e per ella la revirada, la traducció, és una causa important tant de revirar de les literatures mundials en occitan com de bailar d'amics escriveires de textos perquè foguessin revirats a tal en italià, en català, en anglès, en albanès, en arabe, en d'altres llengües encara. És un escriveire per cal la poesia és pas un embarrament, à la différence de ce que longtemps et d'un pied longtemps est vengu de la poésie en Occident. Et pense que, comme tous les ambits ailleurs et veille, s'il y a un rôle dans le monde de les langues minoritarias et de les cultures minoritarias, est aquel de rôle, est de sortir d'un académisme, de sortir d'une tour de voir, comme se dit, de sortir d'un embarrament per anar per carrière, per anar per els camps, per anar a l'aventura, per que el rencontre amb el poble és una causa de que les cultures oficials nous han privats i cal anar dins aquella direcció. Alors, per ballar quelques títols, aquí, cinquena saison, Ombre de Luna, Temps tourne espace, Le sommet d'Eurydice, Le sommet d'Orfeu, Solstice i Le brand de Janus. Et puis, Aurelia Lassac, també, amb el treball coutria amb els plasticians, fa de teatre et s'occupe d'un vieil afugat del Pen Club de Languedoc. Alors, juste un petit mot sur aquel Pen Club, Poets, Essayists, Novelists Club, és un enseig internacional de brancos per cada lengua dins el món, i aquest pen club recampa els escriveires del món entier en lluita per la llibertat d'expressió. El pen club foguet fundat dins les anys 30 i foguet fundat en Anglaterra i se batet, lluitat contra el franquisme, foguet son primer treball internacional de menar una enquesta sur la mort de García Lorca. Puis travaillait també tous els països on la llibertat d'expressió és en perill. I se troba que l'Open Club occitan, que ha estat fundat per l'escriveire de Max Rouquet, que foguet premiat ici l'any passat, il y a 2 anys, perdó, aquell pen club de Languedoc és a se raviscular i a treballar, coutrir amb els altres pen club del món, i Aurelia Lassac hi és força activa. I per acabar dirai simplement que la vocació del poeta és també la vocació d'Aurelia Lassac, és a dir, d'anar a cercar una realitat profunda, responduda sota la realitat ordinària. S'agís pas d'inventar una altra realitat, mai de cavar d'anar a querer aquesta realitat vertadiera, mai que nos és responduda i de la mettre al jour sota els ulls del món. Donc, els poemes són un poc com de haïku del zen, des poèmes curtets, des poèmes que ens hagin de resumir un poc una visió de les causes, donc aquells haïkus del zen en Languedoc i en italià n'en podem llegir ara. Merci. Se vi piace, è un poeta che mi presento. Allora, analizzare 4 piccoli poemi e dai si Roland comença. Dins la rauba de nueig, la mar ha curdurat una cara accosumida, una serena curiosa la vol per ella sola e baila
din lunde siauda, a aquello che la mare importa, din las prigundurs de sun canto. Nella sua veste notturna il mare ha cucito un volto consumato. Una sirena curiosa la vuole tutta per sé e balla nell'onda soave con quella che il mare porta via nelle profondità del suo canto. È una poesia composta su una pittura di Adriana Citarese. C'è una cantatrice di jazz che si chiama Claudia Citarese, che ha composato una musica. Posso tentare di cantarlo? Nella sua veste notturna il mare ha cucito un volto consumato, una sirena curiosa la vuole tutta per sé, balla nell'onda con quella che al mare porta via nelle profondità del suo canto. Terribile. Tiene paura. Allora. Potremmo chiedere in lingua originale. No, ma l'ha fatta soltanto in italiano. E per me basta. Allora, un altro. L'urei de sedo sauro. Engano l'auselun e tuteggio l'auro. Chi li ha din l'erbo salvaggio ha perdut sus uels, raubats la besto d'un soldat. Trisguiats un bengut can escampats a stripos pel sol, per i prene calche drolo malpintrado. Privat de sun cos de sedo sauro, es paurugal, fa de sommis descabestrats che desvarian us ausels. Una traduzione di Claudio Salvagno, che è qui, altro poeta occitano della Svalados. Il re di seta bionda, ritto dentro l'erba selvatica, inganna gli uccelli, si confida col vento. Ha perso i propri occhi rubati al vestito di un soldato. Sono venuti 3 giovani e hanno buttato le sue tripe a terra per possedere una povera ragazza. Perso il suo corpo di seta bionda, lo spaventapasseri, fa dei sogni scapestrati che sviano gli uccelli. Un hostal de peira e de cortinos de lin colorados. Un hostal de peira e de cortinos de lin colorados per la luz e la fusco mesclados. La mar grande, fins a la suei, agaccio per la finestra. Din hostal, un offeno encaro verge. Sus pelses de cendre que aquí se lo vende la nauto mar, bailum a menusè. Sus la taula, son el trussel ben plegat, atrais un agaig, que uns aucels de nueig se mettono a cantare. Una casa di pietra e delle tendine di lino colorate, luce e polvere miste. L'oceano, fino all'orizzonte, guarda dalla finestra. Nella casa, una donna ancora vergine, i suoi capelli di cenere che stuzzica il vento dell'alto mare danzano con la sera. Sul tavolo, il suo vecchio corredo ben piegato attira il suo sguardo quando gli uccelli notturni si mettono a cantare. Per acabare.
Daniel? Ah oui, oui. Paracava. Après aquel poema de tu Jaís és acabat. Has pres lo camí del país tenuig. Lo desert hi és de gel e las estelos se languissun. Ubris tus braces e cavo. La pusco será tumpa. Tabeurarán nuestros lagremos. Vai, vai, ten turnes paz. Sa usisesi du la lapeiro, es que si gravon la letras de tu nom. Hai preso la strada del paese della notte. Il suo deserto è di cielo e le stelle si annoiano. Apri le tue braccia e scava. La polvere sarà il tuo pane. Ti abbevereranno le nostre lacrime. Va, va e non voltarti. Se senti urlare la pietra e che si incidono le lettere del tuo nome.